Mayapat magrasya nga gat panapon po kaya kayongan, umpisan tani po ngayon tridu panalangin para king sagradong puso ng Jesus. Talakad tamo po. Sacred Heart, O love divine, to keep us near to Thee, and make our love so like to Thine that we may holy be. Heart of Jesus, hear. O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always thine. Heart of Jesus, hear. O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, behold me kneeling at your feet, filled with a lively confidence in your sacred heart. You said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. I earnestly ask this favor. I have recourse to you, divine heart of Jesus. In you, I find consolation when afflicted, protection when tempted, strength when burdened with trials, and light in doubt. May the promises dictated by your sacred heart to Saint Margaret Mary be fulfilled in my life. Sacred Heart of Jesus, whatever may be your decision with regard to my requests, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. Grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your Holy Mother. Heart of Jesus, I put my trust in you. Act of consecration of Saint Margaret Mary Jesus revealed the 12 promises to Saint Margaret Mary, who said of them, Jesus showed me how this devotion is, as it were the final effort of his love, the last invention of his charity. Daily prayer to the Sacred Heart of Jesus. Sacred Heart of Jesus, divine and eternal High Priest, let the life-giving waters of your love flow into the hearts of your priests and transform them into living images of you. By your grace, make them true apostles of your Sacred Heart. Save souls through your priest. Accompany them through life. Give them the special grace of drawing sinners to your Sacred Heart, refuge of sinners, that they may find forgiveness and salvation. Sacred Heart of Jesus, I pray for the fulfillment of this promise that you made to Saint Margaret Mary. I will give you to priests the gift of touching the most hardened hearts. May your kingdom come to the priest, to the hearts of people through the activity. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. We now mention to the Sacred Heart of Jesus our own intentions. Let us pray. O Sacred Heart of Jesus, I have asked you for many favors, but I plead for this one. Take it, place it in your open, broken heart, and when the Eternal Father sees it covered with the mantle of your most precious blood, he will not refuse it. It is not my prayer, but yours, O Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Sound check. Maya pat magrasyang gat panapon po kaya kongan. Ya betala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatungking intensyones. Ding kapasalamatan dari Norin Tolentino and family, Mary Grace Rico and family, Arnel Pineda and family, Annalyn Gopez and family, Magdalena Alcantara and family, Rowena Napaw and family, Nida Gizon and family, Emilio Magat and family, Pauline Magat and family, Nicomil Bayani and family, Kimberly Galura and family, Blessy Calma and family, Mirna Lising and family, Emilia Cuerdo and family, Ding CPC kin Santo Cristo, para karing mag-birthday, Cap Terence Napaw, Mercy Kunanan, Edu Bautista, makanyan mo naman niya, betalaking kapasalamatan Daddy Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Healing, Father Alex Dison, Father Eric de Guzman, Father Lord Christopher Beltran, Monsignor Lumanog, para karing maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na di Domingo Senior, Franklin, Soledad, Emilio Senior, Santiago Senior, Melania, Leonardo, Jesus, Policarpio, Tomas, Elizabeth, hading madang kaladwa king purgatorio. Makanyan mo na po ya, betala ka rin kapasalamatan, ding apostolado daring panalangin.
Yabetala naman po karing kaya katamong panalangin, ding malagwang kapaldan ng dari, Adela Zapanta, Conchita Guanzon. Talakad tapo at makyabe kindalita pamuklat. That we may know Kinuginingin pa po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ng grasya ng ginutamang Isu Kristo, ng lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, At kaya ka antimurin, maya pagat panapon po, maya pagat panapon po among. umpisan tayo ngayon lungaldo, pamagsadya, para king pesta o sa rinudad, ng sagradong puso. At batang abiyabing matampangganap kaniting kapag masusyan, kaya katala pangaminan na pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pa mo'y lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, iking patibe kaya kami, iking pangayagom mi kang Kristo Jesus, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ginoo, iking sulong mamantabe kaya kami, iking dalaning kaligtasan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu, Ginoo, iking talapamatula, ing katibayan at tuparano ng Diyos, ding kayang pangako, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie, alanganga, Amen. ligaya. Sa
kamo. O Diyos, ing lugod at kabiasnan, pagmula ning sablang mayap, itubod ming kaya kang espiritu, ban ituro na kaya kami, ing kaya kang katutuan, at ang tabayanan ning kaya king kararaptanan, king dalan, ning kaya kang kapayapan. Itihadon mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, Karingtaw, Korinto. Kapatad, nung makananong ing Diyos tapat ya, makanyan mo naman ing kanakong katapatan ke kayo. Ingwa, manatili yang wa. Uling ing anak ning Diyos, i Jesucristo, apenaral mi ke kayo, di Silvano at Timoteo, eya wa at ali, nune manatili yang wa. Uling ya ing katuparaning sablang pengako na ning Diyos. Uli na, makapakibat tamong amen, king ikaligaya na ning Diyos. Uling ing Diyos mismo, ya ing patibe ke kami at ke kayo, king pangayagom kang Kristo. At yamu naman ing memili ke kami. Tetaka na kami antimong bandina at pigkaluban king keyang espiritu, antimong katibayan ing tuparana ing keyang pangako. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Anting sala ipabalmuka ko ing bendisyon mo o Ginoo. Anting sala, ipabalmuka ko ing bendisyon mo, o Ginoo. Tunay lang makapagmulala ring kaya kang turo, inya pamintuan ko lasa king mabilog kong puso. Babiesala karing tao, ing pangapalino ring kaya kang amano, at babie kabyasnan karing alangbalo. Anting sala, ipabalmuka ko ing bendisyon mo, o Ginoo. Anti kong susunga, uling sabik ko lang pagnasan, ding kaya kang kautusan. Balikdan mo ko at lunos ibiye mo ka ko, anti mo ing sadya mong daraptan, karing malugod keko. Anting sala, ipabalmuka ko ing bendisyon mo, o Ginoo. Agpangking kaya kang pangako, emo ko pabustan manabo, emo ko paisawol king dewakan, anting sala paras mo kako, ing bendisyon mo at ding utos mo, ituro mo kako. Anting sala, ipabalmuka ko ing bendisyon mo, o Ginoo. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Amano mo, antiyang sulu amat nobe king pamaglakad ko, at salayang saslag king kakong daklat.
Ng ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang timurin, pamamasaking may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga na ka rin kayang alagad, ikayong asin ning yato. Nung milako kalating asin, makanano mo pa nga balik ing kalat na. Ala ng kasilbian, inya miyog siya na mo king luwal, king dara mo sa kanding tao. Ikayong suduning yato, ay malyaring isa likoting ing balen, ang makatalakad king babo ning meto nga bundok. Alang man yun ding sulu, at kay ba't takpa niya mo king meto nga panakal. Bagkus ibiliriti king tunay ng tumpakan, bayang munyesala, karing sablang at tsuking bale. Makanya niya naman sukat munyesala, king harapan din tao, ing kaya kong sulu. Bangketa panakit da karing dapat yung mayap, paligayaning ipa yung atsubanwa. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Magandang hapon. Kanya pag ating pong pinaginilayan mga tinuro, sinabi ng Panginoon, parang napakalalim niya. No? Kung tulad natin siyang tao lamang, napakalalim niya, pero napakasimpleng mangaral. Nagagamit niya yung mga bagay-bagay para gamitin sa pagpapabot ng kanyang mensahe. Halimbawa rito, nagamit niya yung asin at saka ilaw. Nakita niya yung pwedeng maibigay na halaga ng asin at saka ng ilaw. At ito'y gamitin para sana'y ganun din ang tao. Asin, no? Kasi kung pupunta ka po sa kusina, tignan mo lahat sa mga gamit doon, alin ba doon sa ang pinakagamitin sa lahat? Toyo? Suka? Patis? Sibuyas? Bawang? Tignan niyo po yan, no? Parang kung titignan mo lahat, wala nang tatalo doon sa asin. Pwede mong wala yung toyo. Suka, yung mga sibuyas, mga bawang, at iba pang mga condiments doon. Pati yung mga ibang, ang iba, nagagamit sa pagluluto, Worcestershire sauce yata yun. At saka iba pa mga panangkap, no? Mga panangkap, mga pang-marinade. No? Pero yun pang special occasion lang yun Hindi sa araw-araw ginagamit. Pero yung asin, isang pang-araw-araw na gamitin. Para pangbigay ng panlasa, pampreserba ng pagkain, ang asin. Kaya napakasimple ng Panginoon para sinasabi sa mga alagad niya, tulad kayo ng asin, pang-araw-araw ang inyong kahalagahan. Pang-araw-araw ang inyong silbi. Hindi lang pag-special okasyon, kundi everyday of our life. Tulad kayo ng asin. May silbi palagi. Di ba? Ganun naman Kung minsan sa atin, hindi, yung ating hindi nakakalimutan sa isa't isa. Hindi naman yung mga biglaang pagtulong natin na malalaki sa tao, kundi yung pang-araw-araw. Small things, but they mean a lot. Halimbawa, ako, naplatan lang, bigla-bigla, yung kaibigan nandan para tulungan. Yung mga simpleng bagay na maliliit, pero sila yung kuminsan tumitimo sa ating puso. Sa tayo ring mga Kristiyano, yan ang ng Panginoon. Hindi tayo kailangan maging spectacular, gila-gilalas, yung mga small things like parang asin lang, pero ang laki ng binubunga sa ito isa. Ganun din naman po ang ilaw Napakahalaga ng ilaw Hindi pwedeng mawala yung ilaw. Alin bang mas mahalaga sa inyo? Cellphone o ilaw? Kung araw-araw, kung wala kayong ilaw sa bahay,
Para basic ang ilaw. No? Television, mas mahalaga pa yung television kaysa sa bago ka pa bibili ng, alin bang unang bilhin? Yung ilaw, o television. Okay lang sa'yo yung walang ilaw, pero may television ka. No. Doon nga po sa isang pinanggalingan kong baryo sa bagay, sa isang pinanggalingan kong baryo, malusak. Mayroon silang television, pero wala silang toilet. Saan sila magto-toilet? No? Ibig sabihin, parang dapat unahin mo yung basic. Dito nga, mas basic ang ilaw. No? Hindi pwedeng mawala yung ilaw. Lalo na paggabi, importante yan sa atin. Sa ulit, parang ganyan ang Panginoon. Tayong mga Kristiyano, dapat kasama tayo sa mga basic needs ng mundo. Hindi pwedeng mawala. Ang ating simpleng kabutihan, ilaw na tumatanglaw sa ating kapwa. Dahil na ngayong pandemic, tayo kasama sa basic needs ng mundo, mga Kristiyano. Kaya yan, tayo, asin at ilaw ng mundo. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa nating mga kailingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon para tulad ng mga simpleng asin at ilaw, tayo rin ng mga basic na pangangailangan ng mundo para maging asin at ilaw ng mundo. Sa bawat panalangin, ang ating sasagot, Ginoo, ituro mo kaming maging sulu at asin ning yato. Ginoo, ituro mo kaming maging sulu at asin ning yato. Para ka rin sablang pastol ning Santa Iglesia, maging mabielasan ng alimbawa king lugod ng Kristo, ban maging masala nung sulo ning yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaming maging sulu at asin ning yato. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, kapilan man sa era kakalingwan in kayupayan at tatanlanda ibat king Diyos, para king ikakayap at panyulong ding karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaming maging sulu at asin ning yato. Para ka ring daralan kasakitan at pamanalipit, mika kapatadlasan ng mayap apilubluban sumaup karela, at munyesala king karelang kabilyan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaming maging sulu at asin ning yato. Para kaya katamungan, mabiyasa tasa ng mitmong katapatan at dalise pusong makipagsalita, king metong at iareglo ring kaya katang pamikaintindi. Bayo tala, idala king altar, ding kaya katang ayin, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaming maging sulu at asin ning yato. Ngeniadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginoong Yesus, panimunan mo kami, baking makayatad sala ka rin kapatad ming marayu pakeka at king kaya kaming pamibiyebye, maging masanting kesa ng alimbawa ning maya pa Kristiyano. Banketa apa panatilyan miyang malinis at masampat ing yatong panibala mo kaya kami. Ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Amen. Lukluk tapo para king pamagsadya karingayin. Deta po makasadyang mag-offer talakatan na po. Hinggamat ni daralami airing kene sarini aboningaltan ingbebi abonalan usad on mi walang
Manalayan kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan niya sana ang ginuitin daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, baligdan mo sang mit mong luguding kaya kaming kasiwan, tanggapan mo reting ay na daralan mi, at saupan mo keng sumulong keng lugod Kristiyano. Tingnan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo rin puso yo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Lelangan ming meto yato kaya kang babayit parang alan, kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung puryanda kat pasalamatan, ding balay na kaya kang binukod, ading banala parating kaya kang kayantabi. Malingita kang beri sa blangkoro, ringang hel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng aming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal ay Ginoo, Diyos mayupaya. Pitnuin man mo ating lambot, hingkit ang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Wawaray daraptan niya, king lagyuning Ginoo. Wawaray daraptan niya, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Wawaray daraptan niya, king lagyuning Ginoo. Wawaray daraptan niya, king lagyuning Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Malinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, ban para kaya kami, madalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat, tsakeka. Pirasan at binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikuangan. At kanan niya, tingin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kadis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Abinyining kadis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kadis, ning kanakong daya, ing daya ning bay talang anggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, y Cristo sinumpia, y Cristo datang niya, datang niya, datang niya, Ini kaganakan mi pa ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Daraw mi kakaiting tinapi ning biyeting kades ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamuha mo, king kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban biganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman din kapatid bing pepay nawan at maninayang siling niya,
lalo ng talasuyo mong diyamong Jason, Marcelino, Elmer, at Marius. Ading hanapang miyang unabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakadulban mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng angga. Ban kaya biya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya biya ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panabun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kayo, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Pamintuking amahin tala panghabos at may buking bala ng taro, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Isang baling lagyo datang ke kami, hikayarian mo, ipamintuaning lumo. Ketiking yato at king banwa, ipamintuaning lumo. Patawad mo kaya kami ding salami kera anding pamamatawad mi karing di kasala kaya kami ipay sa Ikabos mo kami o ginuki sa balang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpan ing kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing lawen ming kasalpantian ing kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Nagkakapatatangan po masyatamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kapayapan kaya kayo. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa
Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning ato. Non tamang mayaws king ngapunan ning Kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat siya kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Kinlugod mo at lingap. Salamat, King Bakaman mo pamaningan. Salamat po, salamat po. Parating beapi kalumog kami. Amangan ni Aldo babyemuhan. Tunangan mi malan mi nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Kinlugod mo at lingap. Salamat, King Bakaman mo pamaningan. Salamat po, salamat po. Alining Aldo at bigla na ring bulan. Sunding aging at kanta na rin ngayon. Salading batwining bengit at ikaring maglakbay. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Kinlugod mo at lingap. Salamat, King Bakaman mo pamaningan. Salamat po, salamat po. Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria. Kaya ka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya ka ing Maria binili na ing kapanaligan na. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tawo. Nuan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ningge. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay igpami, lalapit kami kaya ko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ko ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tawo. Aduan mi ngeni kaya ko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyachat me kaya kami ing makayulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan,
Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtugulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paburen miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mula nga langanggang kapainawan, detang meyang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, paraking kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, paraking metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ng aklismi keka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus kin sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nincassia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. Oy paming malugod, idayo na kesana, king pamikasala ning mangabos mong lugod, at papanatilya na kami king dalan painturo keka. Tingin na doon mi kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. mayari ning kaya katang kapag masusyan, umeta ng iniking lugod, at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at beng ng Diyos. Kaya kanyan po magandang gabi. Marami pong salamat. Heart of Jesus, we